Kashim kini kekapan benar. Banten benar patma. Lembaga notification. Kebala peni. Menne the step the shikarik jom 9 June anajar akulai. Kani kecing pun benar. Kalawan urlong. Hadin ba ka komiti kabalatung ka sarkar. Bahkan pek penya. Ya kecing ni pajma bat ya kecing yang menjurlang. Jong katakan roster kabadai ban penyan ya kecing tungkap kibalan akan dikejelang Meghalaya. The committee kabalatung nin kasni kala syong bagi political parties pano lang solansa. But hangat kong penyan kakong ikendon jong ka demokrasi. Kasarkar Meghalaya kalas ngauday. Bahkan sengap ya kecing ay jingmut jong ka committee kabalaya kendo ban yathir ban yamir jingmut halor ka state roster. Lani kata kadukong penyan ya kita kikam hijam ne kecing tungkam jing tungjam ha kejelang Meghalaya. Kata kecing yang jemput lang jong kibong baro ki political parties ki parti sign berkai kelas ngudai ban ha ya kata kecing ai jemput sarkar bakadai ban hauno da kawai ka expert committee lani ka kanhon jong inong song ibadan ya ka qualification ne ka jinglang ka jingstan ban ya kipriyo kibadan ya kata ka expertise lani kibaladai kibaladon ya kata ka renyeng bat ka jingtit ban kren halor kani kabha ay kam ay jam lani ka state preservation policy ha kacala juni kani kijing yemer jingmut lang jong political parties baro om bakalalong tawai kiladon ki political parties ki baso om dantam ndray ki makajulong ni ka demokrasi nadabon kataka jingmut batang ban sya jadi political parties bagi pajma bagi yathir bagi keren halor state preservation policy katalah maka ni kini demokrasi kasarkar kamla penting terms yang kita sosial tiada mesti hadim kecing yang tenduk ke jong komiti ban kasarkar kalau perni yang kini notification kabalapan pendapat ba on how yang kini ke komiti kapan pek ya kata kabahakam bahajam hapo kacing penyan jong state preservation policy kabalalong an kabalakan lalong policy na do usia jan nice pa niyo kuha usok kunor jong kani ka komiti lani ka syong kunor jong kani ka komiti but kita kinongsim bentang ha kani ka komiti ide bandai kumni harum kibala sta bat kibala pas bat kibala sungkuha yakaan constitution jong kani ide bandai kibriu kibala pas bat kibatik ha ban politik na yaka economics the sociology the demographic studies but ladas mo bangkam kibi de kani ka expert committee labaha eka bahkan pek ban wan ya ka jing ai jing mut jong inong song halor the state reservation policy dakaba ki shim ya ka jing ai jing mut
na baro ibadan bentang hakane ke demokrasi ke jongi kila pandai political parties lani ki party sign pandai kila pandai ki NGOs kila pandai ki civil society members kila pandai manu-manu ban kani ka committee kan saya merjing mot ha bat baro ki ba ai jing mot naman ha ka bakat do abang sim dengan nungan kadai bit pendiam nak baro itong sosong jong kani kejelang jong